Celebração Batina de Manolo Baitania Franciscania continua a prestar homenagem a Baitania heróis no Fórum ONG Timor-Leste, a nação componente aqui da Rússia, sociedade civil de Timor, continua a aproveitar espaço todo para celebração Laurent Botse a nação, que continua a livro malu para futuro. Batina ainda tina bem importante los também kita celebra batina di Manolo Baitania Franciscan. Nabe que Laos di tatare kona batata nerasi, nabe tare saída makitare reflete Baitania heróis nabe que halo ya passado, no hare para futuro baita ser nabe que se morisel. Então, uma discussão da né hanoing buka espaço atu belerona no hare tini passado para definir tania ação sira para futuro rodia aquilo. Então, uma discussão lorai aqui da né nil di hari liu konaba itaninia lema ba unidade ação no progresso nila lau batina di Manolo to ne beona saída maka ita halo tiana los doni ita ia progresso lupil no beke halo liu pertama ya ukun rasikan ini itaninia estabelecimento da instituição ser no beke halo serviço vai ter povo lo ini ia generasi itani instituição dinâmica política na beke lau na beke ia tendência ita lasor biração rumah na beke vele oriented ba oin hodi aklio mamos ia amiasas barak na beke ita precisa tem bukan di dalam pedalan senai tem tu hanesane perbel hari batu na beke ita bel kualia o di haliang nobela frese vai tani ukunain sira perbel considera ya asam sira na beke semahal. Então agradeço ba lorai que né também mi iha baina kana intol na beke mai ama Madalena na beke ma tutu punya se kasiang veteran aida na beke didikan ini ang toma lahare ini kole na beke continue halo contribuição liusi história educação. Ini mau sa mi convida a mang Joaquim Fonseca a nação secretário-geral para Netil na beke lidera organização resistência botida na beke halo botum e tempo na va de continua existir ou de continua hal contribuição. Nós monge nessa nós membro fund Renetil Hut na beke sociedade civil considera pessoa da na beke ia do commitmento mantém a posição coalia ba botum na beke que precisa coalia ba público. Então lorai que né anoin tempo dia como kita bela halo reflexão hamutu que rona e saída makita no insebel halo dia aqui. Agradecer teus ba maluco todo minha participação, pontil ho asukan hak, consegue a halo de né e compound de né kita não continuar a existir lá nessa ONG, mas tem que sair no centro do movimento. Não vai kita continuar a definir hanoin dia cruma, não vai kita itu se bela usa no contribui para mudança na beke todo. Hanoi livre para heróis na beke ulu sacrifício de vida para Timor Leste dia para o futuro. Então década de na beke maior nesse tempo o samyang ida na beke tem que prestar o Hanoi dia cruma mais cidadão todo que tem que continuar Hanoi anu sama kita bela ultrapassa e tem desafios na beke continuar em frente. Me agradecer para Monze Mankin no ama siang na beke hamu tupela i oras palvene ano em discussão osida se orienta ho moderador irmão inu na beke halo espera que te goto que nei tupel rona bagire que se sa busu no hata ankarik mai se bel explora dia que utam botu na beke takar halo ba oin na saída no oin saída halo sansana me agradecer ba mal se goto ni a participação espera que te bele acompanhe sessão de minha todo obrigado barak. Obrigado para Mongkoko. Lojo ni tina di Manolo baru proclamação de celebra det mas nesse espaço ida para depois um sair tatu halo discussão ou kuda pensamento crítico ida tatu hari kana baiknya desenvolvimento ne bem maka lato agora. Firmai hau convida presidente do conselho Mauino atupele atola ya telefon rumah para kita foto mau kita bawa sesang
apresentação. Obrigado, colega Nota. Boa tarde, orador Antônio, Kim, Macacia, José Luiz, ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Irmão Leo, diretor executivo de estrutura, colega Movimento Social Sira, Dr. Dia Kwetuto. Pada lulu hakara kato hauni parabéns para povo Timor-Leste. Nebe comemora hoje marca itenia proclamação unilateral da Lima Nulu. Letra Lima Nulu haturu desafios para a jornada luta da libertação. Lema importante ida itu reflekta batina Lima Nulu maka unidade ação e progresso. Kau ona ina be. Fase primeiro consolidação ba hari Estado, ba libertação pátria ita ultrapassa. O desafios oi nabe tani herói no heroína sira, jovem sira, kikuan sira, feri com katua sofre. Ia ilaran terus bahan, terus ba imoro, terus ba halo koi oi nabe hamusu mate lakon. Nohem baru continua sofre, nasura na fatem discriminações e continua prevalece e tem sociedade. Então, ne reflexão bot baita e reliliu depois de restaurar a independência em 2002, 20 de maio, ita estabelece o órgão soberano que ele funciona, onde ele materializa valores libertação povo. Mas bem, desafios barat e conquista a unidade da ne também a divergência política sira e que os mais hamoso rivalidade política entre cidades sira nebe hamoso governação da nebe ladura reflecta a tinoro no recém e ter reação economia da nen nebe foi implicação para ter dinâmica de desenvolvimento do país ne. Por né marca na fatin número de desemprego Kiak, e a cidade no urbana, ou e áreas remotas, continua iha. Labari que conhecera continua stantin, e bot barbarak nabi acontece. Manifesta da neta belhari o orçamento geral do Estado, nabi tudo rang para Estado. Nabi tudo projeto de para salário no vencimentos, do que libertação em setor importante para a libertação do povo. Então reflecta da governação sira, na fatin sobre o desafio burocracia no enquadramentos jurídicos foi em implicações para a implementação de políticas públicas. Enfim, desenvolvimento de beito hotu hakara se sai na fatin problema kasasidik e tem na sociedade. Número mortalidade continua, jovens sira continua ita haruka bareliur. Ita agricultura rai potencial sira sida desenvolve o dia, setor turismo, setor potencial sercelo que bele impulsiona a economia se na fatem estagnada. Na reflexão baita hot. Ita apenas luta para a democracia e a renumeração, mas qualidade de democracia e de consensus lori para a libertação mutua. Ita la kuliah democracia tina lima kodi halo de retórica política, discurso público sira, atu bele halo de tukunai sira contente. Mas pelo menos mak discurso público sira. Hanuin sira mak pro povo. Hanuin reflexão baita hotu, ora sit serona barak lutan, os orador sira, lelio é importante sira. Atu hareto papel husi entidade tolo, ida husi jovem veterana ida neve feto, não participa direta em frente armada, depois continua com consistência e ninha valor será tohin loro. José Luiz nesse todo hatene durante 20 tal anos consistência vida sociedade civil e maior sida ita explora muito buat rumah na beita na orador sira se tobaita. Progresso se la mai mesa que se enhira ita ida lahakasaan atu tamatan lesu ba governação ne. Governação ne emhotunian. Claro kata governante sira semana ka usi partido sira nebe makairuku.
mas o Estado e da Itanian. Te precisa tomar ho itani participação cívico democrático no promove na fatin espírito humanidade. Humanidade la bela tau de retórica sira e discurso público estadunidense. Mas o Estado materializa ação políticas públicas estadunidense. Nesse dia clio não merece liu atau for basa lim basira. Lá os discursos abertos sira não é discurso. Mas liu mudanças radicais serve metakarang mak libertação total e completa mak povo dan ini Mauricia. Funo bot baita mak korupção. Funo bot baita maka itaninia jovem sira nebe o loran desemprego. Sira mak futuro para nação nia. Alicerce ba Estado e dan continua ba oin mak força povo dan ini e jovem sira. E tem qualidade de educação, não sei se há problema. Saúde, infraestruturas básicas. E te reflete avanços balo. Mas vamos lacunas, mas precisa hadiah. Hoje acompanha o discurso da excelência do Presidente da República, nós temos liderança cerebral incompleto. E te colhia com a reconciliação, e te colhia com a humanidade, mas e temos reconciliação entre líderes sem sair na fatin a nesses desafios. Aulah tene bahira los maksir bel hakutu legado rivalidades entre sira. Narrativa sira deve ser musical. Ita que existe basira. Reflexão idane atu hanoi hamutu sede los mak kita bel contribuir ba políticas públicas estadunidenses posite idida knin serviço. Leu baita hot. Ba ativista sira, ba jovem sira, ba indivíduo sira. Itu tudo reflect. Hanoi sane tempo fila fali ba MC. Pronto, obrigado para Presidente do Conselho. Tina lima nolo ba itahoto atuhar reflexão. É masilo que se lá resolve tinha problema. Mas só consolidação forças de timoransia o insama katibele a soro causa nacional ba itania raida. Tamanema que tinha orosiana o sira se ita fava malo ini espaço ida para depois ita atuhar reflexão na moto ita partilha ideia moto para depois pensar atuhar com ba itania situação que tinha raida. Tu irmai diretamente eu convida Mauino para depois a líder lá tinha discussão ida né. Ok, obrigado. Ita hoje comissão organizadora de ita se conclui a 8 horas. Ita koko atu hahu. Ita buat sir hatene ona convite rumah fahe ona ba iha grupo. Ita iha mute iha discussão idane athare orador nain tolu nia perspectiva sir ni papel. Ita buat sir hatene fontil ita buat sir hatene hak ita buat sir hatene neve dali halatan introdução. Ita badit saya dah los maka orador ser sekuler saya lah itu introduce paling hak ne serviço fontil ne serviço anto tempo lao. Agradeço ba diretor executivo ho comissão organizadora, diretor executivo fontil no hak, ba equipa comissão organizadora, ba colecer hotu ba orador antolo be disponível na fatin atu mai fahe hanuin rumah ho ita reflexão ne ba mau leo nebe na fatin disponível mai fatin ne. Itanya lema, itanya reflexão né, maka lifuan ida unidade, ação e progresso, tona henebe. É tema central ida atu reflexa, atu orador sira explorator. E renetil ni naknar, ni observação, ni papel sira durante pós independência no antes independência, saída los ma kita buat serhalo, e di situação difícil sama atu bela acumula unidade ida, kuri lori raida ne bawen. Ama kasihan mas anesa sama kuliah kona ba unidade ação de progresso ho recursos logística munições tudo é bem limitado mas saída makalo ita buat sira continua espírito luta nena continua na fatin meti na tu continua luta ba itena raio ba manze para netio hanesa sociedade civil atau explora hanuin rumah tina ruan ulu liona iha dekada rualiu
Sita Surabaya ita hanesan tempo Indonesia kari kita 27 provinsi ne ita nidare makirane. Hanesa observação ativista senior saída los maunze hare liga hockey stança. Torcida se explora. Agora tema central irane harus ulu ba orador primeiro Liliu iha ne ba mungkin hanya sekretar geral Renitilian. Siranya papel Renetil ia faz libertação pátria não libertação povo. Mungkin ia contexto libertação pátria no povo ne ia variável rua ida libertação povo libertação pátria e povo ini sujeita ini saída los makhalo ita buat sira hahu organiza buat sirne atu bele luta na fatin ba visão estado nian ou de projeto estado da nessa país ida independente para além de organização Renetil hare kona ba libertação povo. Será que libertação povo ne laudia kona? Kalau ona mas precisa buat rumah, precisa dia klitan, senene saída los mak Renetil linha papel. Hoto ne faz libertação pátria, ka libertação povo ne continua. Tempo baita atu explore tabot ne next. Iha ne tabot sira iha orador nain tolo ne iha itahud tukunen si termine tuku sanulu resensia minuto nulu significa mungkin iha 10 minutos saja 15 minutos atau explora buat rumah. Obrigado. Máximo 15. Obrigado. Tina ainda né? Molo que dane parabéns ba Malakasiam ba Itahotu ba povo Timor Tomak ba independência Tina lima nulu. Tina ainda né? Hau lá tene au surau no dalahira mak maluk sira husu hawa tu ba kulia kono barin tinia papel dia luta libertação da pátria. Mas bem ohin loron tema ida nebe maga maluk sira husi enjo tanyo ya tu diskuti ne un selu kuituan atu hare saída makita halo ya passado e agora no futuro né husi perspectiva saída palavra de ordem Estado União unidade ação e progresso. Moderador husu hahu hodi ho pergunta ida tan saída maga ema hari Renetil nain sanulu estudantes nain sanulu ne hari Renetil ne experiência povo mobere hane okos mak sai razão tambah saída mak Renetil Hamrik Renetil Hamrik ne hane sa resposta lógica ba situação ne beke povo mobere asur ita kuliah barakona kona ba saída mak Renetil halo é tempo ne ba mas bem arehus perspectiva unidade ação e progresso Renetil quando Hamrik semana em sanulu né depois nia halekarba nia marca que eras boatira nebe conselho usi atividades e ações políticas nebe que precede nia dani maksaida dani maka nia hake taktia nian usi movimento sira nebe que baseia ba partido ka ideologias resistência nacional adjetivo idane caráter nacional implica que eras kata nia tem que halibur timor no todo. Então o sininha narane rasigne por implicação unidade ne dialaran teon. Renetil Hamrik anesan órgão nacional ida atau halibur estudantes hotu de luta de contribuir para a luta por moderniam para libertação autodeterminação. Também dane depois financiaram nebeke tuir foi a formação
ita hare ita bela observa quedas efeito ira mosuona mudança qualitativa ira baluta Timor-Leste nia bau kurasika indane maksaida nia lori saitia luta ne usi luta partidária baluta nacional ira ne mudança qualitativa ira mudança qualitativa selo lori tia geração fom ira ne beke sirania denominador comum ne laos partido laos ideologia mas be objetivo ba libertação nacional buat ne beke que se sirha mutu makidane akara Timor-Leste ne etania libertação então reflexão ida claro liu quedas ba unidade makidane ba Ohin lorong ita celebra tinan limanu nene la jatu asai bandeira de mebe ne tempo ida atu halo anessa audit mental né? Audit ida baita ne consciência revolucionária ba progresso saída de makita atingiona durante tinan limanu né pronto ida bele fo desculpa então baita ne antamba tinan rua nulu resin lima husi lima nulu ne ita buka hela tu re liberta rai ita nebeke proklama ya 75 ne nebe ita kuliah lolos ne ita tu halo avaliação karik ne ba tinan rua nulu resin lima ikus ne mesmo ne tinan rua nulu resin lima laos tinan bada lawari karik nia halo tu tiama karik nia halo tu tiama basharelat nia serviçona sediam cabem karik nia cabem unidade ação e progresso ação e tempo ulu também ita kuliah hus perspektiva contribuição rentil né quando ita ba fila fali ba visita fali história rentil nian semana rua koto que a ciência ha kuliah quando ba operação Aurora quando ita comemora 12 de novembro operação Aurora ne halo correlações de forças nia halo comparação entre força Timor-Leste nian com força inimigo nian hodi to conclusão ida kata funu Timor-Leste nian ba kunrasikan sei labele manan ho kilat sei bele mak manan ho diplomasia e política então ne ita kuliah com basão ita teto itania fraqueza identifica itania força protege itania hus itania fraqueza sira evita área nebe que está fraco maximiza a potência nebe makiteia então rentil opera e a área diplomacia política e nessa militância intelectual koko atulori funune baia Indonesia na larang koko halo ema Indonesia sira primeiro entende sai ma acontece Timor rua determina sua posição apoia calai e tolu fotiação pode apoia Timor-Leste nia luta ba com rasikane nebe ia tempo neba ita ação ne ita hal ação ida mas ita dian militância intelectual então laos brutal deit mai be sukat atenit ne kbiti nebe itania fraqueza nebe hode be maximiza itania impacto ne progresso itania avaliação laos rate ba andamento fununia lao toa nebeona quando ita Indonesia ita kuliah kona ba ema barak liutan ona makahatene kono Timor-Leste ema barak liutan makahatene corretamente kono ba Timor-Leste nia luta o objetivo lutania anka e
plano internacional isa, etc. etc. Mas lau sida nede, avaliação nebe que ita halo, atu sukat progresso ia kalaimos, atu hare ba solidez entre Timuruan Sira. Timuruan Sira, loron baloron metin liu tanggalai bau ini. Agora, ihane idane a prática ita halo, ia durante o tempo passando. Mas bem, ita quando kuliah oin moderador hahu dicotomia de libertação. Liberação da pátria, ita sai bandeira, ita reconhecimento internacional, sai membro das Nações Unidas, semana kotu, pulang kotu kita sai pulang kotu, sai membro ASEAN, mas ne tona ka. Kita buka makida, eta ona makida ne ona ka, kan sa. Então, ita bele continua a avaliar, pode até ter diante, em termos de qualidade, libertação da pátria ne musa. Tona ka, tebe sona ka, kita ita bandeira maksai deit, mas be conteúdo ne kita rago-rago ituan. Mas bate be hawa tu dia ne mak nia parâmetros sirene mais ou menos simples ituan. Enquanto ito kuliah kono ba libertação do povo, processo dan be complexo ali. Processo dan be complexo tamba Laos hanesa ita husine ba los palos ita quando toma na tutona so ita fila fali mai ita bele tohera quando ita nia passo ne ba na fati ne ba ita progresso ne ba ela dele enquanto libertação do povo Laos sansane tamba ita foti hakati da boy desafio seluk mai bele lori ita bakoto e saída makita hasuru hela ia libertação liberação da pátria. Maluk sirahaten. Ita lia fonsirane dalam rumah ita usaha nessa ita hemu pene tolande. Mas nia sentido kita halo ita dalam rumah halo. Ita quando vai a cerimônia sirane ita rona discurso sirane kapas lagi. Mas nia conteúdo lá tem. Ita koko atu examina ita ne. Luta libertação do povo, afinal, né, luta contra a pobreza e malnutrição. Nebe que nessa açúcar tem complexo lá lima, fatores que nebe contribui para nesse sucesso mos barak TBTBs. Moderador o hahu kuliah kona ba stunting buat cerne. Ita quase assiste paradoxi da neve que acontece em Timor-Leste. Não há kuliah com fatores neve, fatores contribuintes para a libertação do povo, usa perspectiva ida de nessa erradicação de pobreza e malnutrição. Ita confortavelmente bele gasta o sambara katu ba halo despesa sir neve que la halo sentido, mas be ao mesmo tempo ita continua a assistir pobreza e malnutrição. Família balo nebe que ela consegue forrar nutritivo para nia wansira, pode sira continua a experiência estante. Ignorância ne quase nessa boa tira nebe que político sira preserva, também dá nem mais seguro liu. Quando continua povo negro ignorante, fácil ali maratu bele, lori sira, lori atuba fate ne peke perigoso lá lima. E buat selo que da ne how menciona você né Laos em termos de escala de prioridade. Mas bem, how tu tem kata ida talvez bom liu perigoso liu vai ter nerai magné. Mentalidade de dependência. Mentalidade de dependência ne halo com que eman la serviço banyan. Ema o todo quase tabela vai estar do liu se dalan saída. Sai veterano, você tem que falsificar documento para bele sai veterano, falsifica, tem que selo e maruma para bele sai veterano, selo, não é também mentalidade de dependência. É mas ela consegue a mim
kita corta oleh ita bela halo buat rumah atu saya sustenta ita nyamboris idane mentalidade de dependência ne ida hei husi estado sirauto dalla Roma sai corrupção nemos problema botira na porque ia semana balu bafoto quando kuliah ya Fatim balu hau pessoalmente eu nunca tá aqui no estado né agora saiu no estado capturado tamba chave orçamento ne porque sira retante ona nema corrupção né cor ema hototo laos ema hototo ema ser ne porque cai posições de chave corrompido hototo tá ema tamo sira ne captura no estado agora italahatene estado ne continua itanianga laosona malu kira ne canta dan não quero que dia me venha dizer que o Timor não é meu Timor música idane ita precisa bona filfalina tamania canta é tempo funo agora ne dalla Roma se relevante ita cara kala lor Roma e mama tete baita den Timor Leste laos itania tem também uma captura tem nebe ia husidane ne hutu itare rentil ne papel yende tamba rentil ne hanessa organização da nebe ka partidário mas be político organização político mas be partidário ne halo política mas la halo política hanessa partido siralo então nin ia vantagem balo e limitações balo vantagem quer dizer ne bele kulia bahotu kona bahotu mebe limitações mane ni alai acesso ba poderes fatin nebe e poder de decisão política parlamento governo etc etc então ni acolhia mais ou menos nesse âmbito de sociedade civil né ladum diferente macas por organizações não governamentais só que ni história uma folha de legitimidade bania atunia bele colia e da la Roma facilitou a tua marrom compara organizações com caráter sério mas idane durante tempo idane ita continua halo e além de idane liu se membro ser ne que baturia posições políticas ida maka itania companheiro idane wahira se governo nia pai ne ba missão rua missão ida us nia partido rasit missão selo constrangir mas dalla Roma idane mos confusão ida basira então se tem prioriza dalla Roma prioridade não salai salatia agora ita continua hakar halo idane buat selo kita ne dívida ida nebe que rentil ia para gerações futuras né ato continua halo moris pensamento crítico e a juventude ser nelet ao ter tempo ne para que liu ao la kulia a barak mas o tempo todo foi minuto rua também tempo ne estraga ita botira nebe que ao cara catete molo catuta como aqui né primeiro unidade ne tem que inclusivo tá lá vela culia unidade ao mana casiande o resto ne la unidade da ne boso ne falso ação ne tem que sustentável lá os halodet mas aba ita tamarai ko que lá tem quando lá muito ha resto seren kuliah kono fiscal klive man nasa fali tambah dia ne desenvolvimento da ne tem halo mas tem sustentável ação ne be lori tabarai ko ne ação be e progresso tem que vai moto laos progresso vai dade ba emane be tuir haune partido de emaselu lalika progresso mos la batida siroko também tá kuliah rentil e haune oine além de pouco maunu fugmutin sira nene ita barak liune jovem né be hawa kar krahela mensagem balo rentil nia papel ia embora ita la kuliah naru kono baidane ia lokrai kidane mas be se
maluk sira conhece o tuan rentil ne papel tempo ne bane decisivo se rentil laiha ema kuliah dian so me idane laiha italau kunan mas rentil laiha mus italau kunan hotu ne au kuliah ho confiança toma Indonesia lana kudoko quando Indonesia lana kudoko decisão tal reflém laiha Nia consegue quebra ciclo de silêncio, faz uma hipocrisia internacional, atu fila fale tau mata Timor-Leste, doko regime ida, odi bele foda lambar referendum neve e pusmai ita neokukunan. Papel juventude o loroniene essencial para o futuro de Neranha. Tamba juventude o tem que quebra ciclo de pobreza para ema ser nebe que inaman kia nia la bele kia kono inaman la escola nia la bele la escola la bele nia tem que ser letrado inaman dependente nia tem que ser independente economicamente socialmente e mentalmente la bele ser segurista tu ele tema ne papel juventude o em lorni Seita bolo geração nebe ao Mauzé Coco Leo que era ser ne pertence nessa geração de resistência geração Ohen né geração de esperança Barrai Timor-Leste né geração de esperança e a minha tempo e a renete lá me colheu quando antes sem título do que sem pátria atu halo claro que das kata vai ir a escolha entre funuka estuda prioridade né funu eu em Loron ou em Kalan né e aí tinha 50 anos aniversário o com Raskan o cara que propõe vai estar botsira lema ida antes sem conforto do que sem pátria. De aquilo que é conforto do que desculpa. Antes sem conforto do que sem futuro. De aquilo que é conforto do que é futuro. Também se ita buka sai confortável hoje futuro lá. Obrigado. Obrigado, Barak. Itu buat serona hela. Sidama depois orador neng rua neng turun atau tu depois maka itu buat sira se pergunta. Turmai ba makasian. Ya idane lit papel feto e faz libertação pátria, não libertação povo. Tahu tareto tempo beta 15 minutos. Tareto kane sam papel feto. Asik lá dalam tesikma itu buat yang haula escola hawa kerek aprende usi ai anar a kerek haserane tambah sama a condição mínima amanhã mas continua iha inspiração ida kodi hola parte iha feto luta ba libertação pátria no povo no agora dadau povo ne ita liberta ona kala kasidau sidau karek tambah sama Brigada Barat ba Maunino Brigada Barat vamos maun si responsable infantil ba maun J mos maun Kim ba maun si dasil bekar comissão e fatinda e asamake o inkalan hau mi respeita ba maun sira agora cara não lo votari boa noite noite hotu tu irmai hau ni sentimento hau temi maun sistu ne bema agora mateo na nyanara espírito que tem na cara rona ela brincasia nele amba tulu nazura ami fatine na imi rojo toto tulu nazura lo que ami hanoi na matubele ko hanoi dia ko malu fatine dane ne duni tu irma cara colia kona ba mauni no husu perguntas kona ba hau tamba saída maka hau escola hau hansan cara organização que ko antero sa halo buat rumah kona ba ne hau la colia presidente des
Au tengi pila paliba, contamos história todo quando va passado, pois mak liga para mais futuro. Ia tempo no passado, hau belate te ba mau tira kata. Ami petone ihana kukun laran. Ami petone nunca heta na Roma ni tunus laiha. Ami lakar ke meta na Roma kita luri lampra makleno karin. Ami heta nitik na Roma, heta na Roma ndero laran pa. Ambil aprende buat rumah he tempo passado ami lah heta. Tambah dane maka ami heta buat barang be kontra ami ne bontadi. Ami ho sentimento astep teus mai am halu sapa. Ambil hetan direito ho sipati ne be maka makarak saidu ni bana Roma. Mai bi he tempo na ba ami hetan direito na meta na Roma ne liu ho sitania. Partido histórico maka po liberdade ba mi peto. Po liberdade ba mi peto ia doutrina partido histórico nia ate te angkata partido ne be partido histórico ne akara po liberdade ba peto ne ne ansane. Kiko ani direito boti tuan peto mani direito katua sferi ke ne be kibit lag mo tu tu direito labarik me ia ina ne kabularan mos ne direito hutu bahira mo sai mai ne sempre tani ia direito hutu. Anta buat tu lebih kata kia direito ami hanoin hetanon anta siane sane ita peto ma quando involve etene partido histórico ma berua ia buat rumah kari ita involve hamutu kita bela hatene buat rumah pois ita bela liberta rumitani an anta ami hanoin hetan kona ba serama kulu portuguesa tudu la ba mi feto ami la amni lipa in kolot ami hakat papa suida hamri kona tu batanoin la bela tambah saida portu neu kunene po liberdade magne mane makbasi lusi estado mas los estados que ni va serius para ni hodia estabelis na balaya serviço estado mai bem tinggi simos si koti o palmatori tambah ni kumbri lo tinggi han si koti palmatori ami peto sopre tolo kami tarata ami tambah mlahuti kami lain cer kami mau serba serviço tinggi mamordosi ma hisuku tarata ami pois ami peto kandulao ami la meti ina aman mau cer luri ami mlao mesa am saiba di Abu Santanas intenda ami tutuir dala di Abu Santanas mas saida maka tropa klonilista sira tahina mi dalan provoka ami halo ami sebuah tat ami lakoy dalam rumah tuku ami KTB ami dalam rumah odi ami nam aman asur dalam samni naman hetan susah buat tidak ngehutu am singkalam dia tulah ya depois no mo sida fali makane quando ia rolamento rumah malai precisa ami peto bonita serne haruka liurai ne pen no sit posau ne pen aruma ami hamutu bai festa badansa pasuri pihi relami idene mag bonita liu sira turu espiana turu mara idene mag bonita liu antaun lakliu rahina kukunituan dadami tamah kuatu ni mag malanian ami sehane sa sumasu par malai hakuat uing kana no pesta dansa tebe halo botuto ben halo ba dan katsu sumasu ya para kuak toloro apan mag sibasu kecil kuandi dene laia mag uing kana tenki hirus ai masira baino hakerek surat ni haruka selakura batop ba fel suku seluk pasuku seluk makida nei antaun ne meti ne ba ina bela pope to banian ni la koyon ni ba fel suku seluk buat tidak nuhutu ami hare katagladia yang hareho matang karo lima nune duni maka ami hakarat tuir be itania partido histórico nu doutrina ami continua na fatin to ami peto karak mate tuir mane sirna kotuk hakarak panam ni sinane samane hang kartusan mortiru kainampat libertan mi diretu liberta rai liberta hutu ni diretu kar ko hindoru te sayane sani taman ma kami brane hane samane dane konta ba kotuk nian makani tuis mayo ini nian peto hira maketan susaria punu dane peto pan mate asli te puno samine ka mane la terus lai mane terus mebe peto poin mak primero hetan liberdade mes peto pan ani de ke mate hansa oin selu balu mate hansa samia mate soela mana hansa husira konta balona balu mate sama kolu moli ema soete hena hene ba luri ba soe mulik soe to ba mulik dorok ba su pai hani hena ba depois mane siraninian makando in migukar ono buat tigreru rumah tingki alat negara ne lesi sok istraga hutu nesa liga pamaung siradan di kuliahnya mos nesa pan mati ni migu ni mukuak pada hetan liberdade tane ami petonian mak sopre makane perkosa tunu susun koam ni sini tuan dalam rumah ohate saya mabot kalau olate saya pasien kuana patin para hodi belate saya mabot ninya hera patin ni nebe kartu subari nebe boto tu kona papun ni subari nebe o discovery an tolos kano la discovery saya pasien so hadomi tete zone rai para kara kukunan o tengi pone bida toma pa pare mane hodi naran malirin par hodi husi kololos la tengi mat ola mate makne perkosa hoto hotano mate tan tambane mau diangkat los en mane mesa terus peto maksiru lai hoto terus anesandi mai bebe itu an tambah peto adlu tambah poin mau petan liberdade am sobre que no diheta mane sira ulu petan liberdade ma ko na deane sikoti palmatori tolo kinama sai hoto ornanza posto imposto celula belo tengi debe no samba selu imposto o debe te osam selu imposto ma kono la
Ola selula se meneosane antau tinggi pone rai fatin bai mau kuva tambah osane bau de selimput. Buat ini hotu dan pasista ukunita la dia. Antau makita ukurasi kane ita pogu toma kamri fakarit neran rame-rame tohin loron tamnan ni rai dani. Tambane magbai-bai na kuliah sane. Ita la sinega malu frente armada la nega clandestina nega armada sila nega frente diplomático. Frente tolong ni hamutuk ya organisaun ki botelar na mutuk ohin loron ita berani tebis menan rai no hinon ita ukunan tia hotu ita den sa ita liberta patria liberta povo. Liberta patria na may liberta povo mas balu dia ko na balu la dunia. Depois de desenvolvimento toma que será liberta total. Tambah ya buat para kialara na sibele konta mas o se pergunta mag bele konta mas buat itu aware ho matang karo lima ang bele konta tu histori sini. Nema tidang kata liberta patria liberta povo. Liberta patria tela te barai hotu agora rai balo ema puti pante hotu povo kara tu hela hotu rai raska. Ema da mai posan be ribuan mayone te potire pante. Antau ita hela henebe. Hela batasi larang ka hela banebe. Hela saya balorong ka. Loro ita sala dia tasilani tama tasina kun tama la dia. Buat tidak kuting koli hutu ya porum bar bele na yulun sira te tumo skara saida makidan. Itam nan rai hutu ita pampila rai barbara close. Metro matam barbara ko ita ko ka servisu parto bele eta no san rasi ko sliman buka pan rai. Luta barai menanti rai hutu pampila rai per ko dihani mu kamu ko hin mate aku pel tumbarai. Buat tidak ni hutu ya poro ita bara mo sa karak koli hutu sai buat ni pa. Hutu bele titu hamutuk tama saida. Firma ifalian sa hin progreso mangjira ko na progreso. Progreso ni tidak sane. Progreso ini hanya sana membuat karing istrada ini harus 1 meter 2 meter halo buat tinaranal katraune baparan normatun. Kemudian di biasa lah hitam progreso ini. Depois istrada bos ini terlaba kareta tati di kita dan ditekan otak kutumor palu siru karik labarik bela botu ya kareta lah. Buat ini terhadap lalos na patin. Ne beta yang kata uhima musuh yang kata nusa. Ita liberta na povo liberta na kasidap. Ita liberta no mai beta poham povo mus lalos dalan. Povo ni ta pohana lalos dalan tamasa. Buat kikoti halo diak baita. Kami halo romboti tawasan 3.000 2.000 ita halo pesta dan ada aruma pogumai perita sahabat dia patindane. Pogumai tapohan nasi kotak itu antoma pogu ita hani bikan kanu tahu mese tu liman tatulak malu mangka ain tatulak malu majahani mese. Pogu bila pamulan kanu dan hai tu mata. Buat tu tu ladia buat tu mawari ladia. Oh karang buat parita buat maham pohan malu ne ba kodo cerita he mutu aram ram ne ba baku ko sa tabu tuar biru hana ba mabe poho ko to khani tu mata hanan musan ro tulu apa takapo ne mata ya mete den taha hadomi pobu makine la hadomi ita hadomi te bosu makia o ina kumpara tam buat tidak makne biasan ha ko poku persori uma biasa hare la do la dun kapas la dun poni mai be te kumpara umandaro tau so pampara hanis uma da tebe suma sabraut depende pobu ne mor depende mutin hakar depende libertas nasional internasional. Masih ne bema ka umandar tau sopano yoin depende ne bolsu abala terbahitan tabali ang katagine meta liberta povo liberta la liberta tu lo sira kan sene maktin heta numa dia atu bel serviço bay mahutu ne direito kolia kona bay mahutu ne mor ne maklo te involvement e mahutu nia tambane ma hokara kuliah depois ida tan mo so hina kuliah pos estado tahu ne basul povo Tuhan, povo hamro kamla hela musla povo atu bahan, depois atu povo balo memahalo agrikulturahan muslaya, povo balo memakuda huri rumah kedada beru muslaya, budu ba hatama proposa budu bala poida. Toya pos ularona, pos hana diakona, sai balo $10 $9 $6 pahinian makim hola ba. Papanto amin suku. Depois povo tanah 5 pos laiha. Dan 5 nia sebisurasi buka dalam tanah 5 estado. Anta posting ba povo taba gunal saya. Pogo tu dan tinggi aprova tiap harus sudah aprova sinamu tu par 2000 tahun narai basunit. Asunut sala apa mahan sunne pohon kamu sunit trabalho saya. Nema ita hukum pobulos ka hukum bolsu. Tekan hukum bolsu makane sana hukum pobu. Hukum bolsu makliu. Hukum ita bonito makliu hamba ita bokor barito laban nak doko ne ba kabun tasak nak doko ni tahan o sa nebe emak tau tinan ribuan tau ya be kantor sini aktivitas o sampai 3.000 4.000 bahaya kantor dan dorong bot halo be misalnya tidak kuado si ikan sirabe tunu tomak ne pahilala tomak ne pai tamahan powu ya kotuk lahan to kita siramai teberai soldado 50 bandera siramai huto gorne dam kotuk ne barame lahan betir tanu ne tambul mehan di tomai bikan mam kona emali plapo tasak dia huton
buat tidak nut mau sinti lah dia hak kuliah nih na yulum balu kita lagos hak kuliah mus lah butira hak continua kuliah pati tanpa ang mahi sila raw hetam buat tidak buat poni bah ulah kuy buat tema kita hodi hakara ukunam pa liberta po liberta boto kroksanu tengi liberta kroksanu mo sumay bibig na ten may bibig day kumbate ba kumbate na ten la fiar may bibig day buat tidak konto tengi bita ida po sila mos makane hahalok balo makane ladiak balo makane kareta gobyerno niya yang balu lalu mapasiar arbi kutuk sirni ola bahare zanela taka o kareta hormatan taka lau badi utun sai to ya ikus kareta dan gobyerno mesak sai kalaya tula malu bani bene bedi ulukne kandu be mapobe le sisari bawo to kaerne ne ema balu bakata ni kumpanya bahara ni kumpanya ne kareta tula de peto manamora tun sai kareta lar ni mada kareta gobyerno ida ne realidade bahau numa tula peto dia peto bonita lore ba haru kau tunikan tahu mesej na bahan padahal los penida lore menuam bahal tunan sai buat terjadi bita agora maior inte tahu disiplina makas respeto peto sidan direto labi halo peto nona de labi halo peto soyo wani hadu taran de mais satu pai hande mais peto sidan ni on hadu gaja ya liga koi buat la koi kwa mi si mati para salva mi amni bida tengi sai dia ako le hoy mo sa bako na mane 95 kasag dia ka bako estraga polisi opeso polisi be bo bina pa mo sa lotaw polisi man kami udah ada polisinya kita tahu reta motor tabi ami liberta am nyam para ami sai dia ami bida at bibig kanda mi peto mah tudu ampai mi tengi de disiplina peto kita tuduan sama yami liberta ina tinggi disiplina kasi ami mo sa simu ami ay dara mane kan halo dadi kama se mane simu mane hari ami peto halo lagi hati ami peto simu disculpa Brigada Bartang Bela Jura po disiplina bahau. Disiplina makumanda ita todo. Laya disiplina respeto malo itani malain hat. Hansani malau ki dumuli kla respeto mal. Na unya kolia mo salo ko ka kasigiro. Kolia mo. Ikus palimai mo sanesan. Ako kara ki estado hatun leida kona pa mi peto. Quando toloro neta mi palanan meti. Pesta mo sona ami solo muli koto ami trai man ida na sala makan. Nemo estado ngi hadu hatun neti. Leju hatun neti pe peto nyen tumba pa. Hare peto irak ne sal pani itu amba. Ibita itu amba. Cuidado tenan, ita respeto tenan, makin mabarak respeto ita. Quando ita respeto, makin nain respeto, mabarak la respeto ita. Kung mai la respeto hau hakar katuru halo ida nai teni. Ida ne hakar kuliah. Ia pohon ne bau halo, dala rumah balu sai husi pesta, o hingkalan pato bakir la kuhidansa. Ne ami peto maromak ni halo hakar disiplina, husi OMT, ko PMT nasional mus, tenki hatu ni tiklei ba ne bapar pela organiza malu ibita itu amba. Buat tidak ne halo, mana sira ba kontan sene. Awur kala na udansa sa kona ruwa kira. Kona sai ro kona. Be diskul be tula de tirus matan mai sa au cinta manas lo. Sa ne maklakan taman te pakang manas lo. Buat ne tula dia. Halo tala respeto ni ani tala respeto ni pira. E maselo kla respeto ni pira. Laki ute tabun te kona ita bade. Oide ma poan, oide baba poan hau. Anta peta mo tingke mo disiplina e ulun para respeto mane bokari diskul ma mau. O halon sa bahaw ne petong karit musa. Tengki disiplina sore malah bawa kita. Kau ni telah hansa pari pasia kasur masuk tatai ta lekaritar biru deh. Nema karakolia ahusu organisasi gatur metik leja tumba suku parami mos bela hanuri mos sirsil. Anuri le puan veteran yo yela roma katene. Besam yela aprende lei. Ya yela sa aprende botata aprende lei. Amigos sama hola malu susi kartus patiru samai halo pesta kumbi pogorasi tu kena hola malu yela. Wan kan lihat lori me poga mari sakit ni bila. La istraga malu arbiru ida. Masih nabri lori ba asu pa ha pahimahan. Saya tamari ahiloan ni sampo ahiloan ni matakua. Kurang nuan mag ne pomai. Amam popel wamba ini be petom popel wamba. Bawa amam popel bawa peto popel ba inan mot ne poka kene di. Ne le ndago disiplina la taw. Pole mag sa de bonbon sa ta. Direto manda hak de. Ida pole disiplina para to haketa kahalog dia ko at itanong ko. Ne makahusu ba ita hotu. Pole alisik ba? O PMT nasional tinggal tu ni lei ketumba deba. Hakar lei da uluk ne lei da agora ne lokoi. Ida agora liberdade total no koi. Hakar lei da hamutu kon disiplina magyambulu itane lei makidan. Ne makulu o PMT ni serviço, o PSOT ni serviço, mai be ikus mai tamba punu halo PMT mate barak o PSOT mate barak. Hatu tampali mako indra til kolia. Ane sa ozitil sir kolia rena til sir kolia. Lutaris ko indor tamano libertad sang. Tinja turmus comportar dia para atu bela halo itinerai nene sai dia kama gaba ita gaba hot comportamento rai celu klorinya halok ne bela dia kama tulla bela tu sene kultura kita malu ho animal
Emania ni na mori sana ona ni kultura makneras. Ni maya tu la moli kia istrada imuka la moli tasi una ni kultura makanesan. Itanya na tu itanya pa itala besa ema buat. Jane mah karakolia. Iskulpa kolia naro ki ora sona. Kita hirus depois sila pergunta mai ta kolia pali. Iskulpa mau sira mau jadi iskulpa. Brigada Barat kolia linto na limiti. Au homoras ba kolia mo sansa bungranga mo sira. Koko. Basa lima ba amakasian. Hakere kela sudah mengkonfirma buat rumah. Tirma ita kara corona orador de José Luis de Oliveira, atual diretor executivo ajarnya. Papel ituan kuliah tuang kono ba papel sociedade civilnya. Ia tempo libertação pátria no libertação povo. Hanesan sociedade civil, hanes ativista. Ita buat ninia observação pessoal, organização, nebe ulu kita pertensi ba. Sai de los maka ithalon pode contribuir para a dinamização Estado de Direito Democrático e a forma a criar sociedade civil. Mau bela explora bot rumah, sasatan rumah nebe maka sociedade civil hasoro em termos de indivíduo, de organização, ka bot selutan. Força sira selutan nebe impede serviços sociedade civil ia kala sela ia karik seda los maka sociedade civil se halo bawin lili contexto libertação povo. Obrigado. Boa noite para colega Sirhutu. Dari tan parabéns para Itahutu. Ita de 50 anos, mas bem nesses 50 anos de proclamação, ita proclama, mas ita depois ita né em Indonésia e várias terras, né ita la goza ita na independência, ita foi restaura ita na independência em 2002, esta restaura, mas agora perguntas reflexão, será que ita é independente ou não? Ita bel husu itnia ang rasi, ita bel husu ba itania comunidade, itania mune to a nível itania estado. To ihane peona ita sente independente. Ita la bela nesang matamuno det ba ita 50 anos ona be. Depois itania halo comportamento se oin rona semana kasian. Fale alabari. Se tarona mana kasihan ni elefante itnya halo bisa kalau nebe 50 anos ni halo ten ni valor será. Ok, ne ponto primeiro no vamos falar cara. Segundo aprecia ba inisiativa da ne how nem tem precisão sana dunia. How dalam rumah kon hare lorong bot quando ita friar ne how hirus. Terus terang itu how hirus. How de ita ni sentir patriotismo pior li Indonesia. Ami ulge Indonesia ne tempo quando será a tolerância de ponto, nem tolerância de ponto. Duni lá os friado. Ami mai na fatin escola, mai na fatin escola depois ia se tolerância ponto religião, né? Ema foi ter tolerância, então na fatin. Agora ne tolerância de ponto ita friado direito. Agora ne indicador ida ita tu dia ita tu independente, tu na bisa ita baru tem. Mentalidade baru tem. Lebo tidak tem que refletir. Agora ita hal festa bot 50 anos ita sente al, mas itni hal la ser. Nerun dari tan hawaneng precisa hansan eduni dan ita precisa mos ya kritika ida pa itni kolega sire neve que agora rauk nemos lorong bot ne. Balu lorong bot aban lorong bot satan lorong bot aban sabdu sire oing Jakarta todader. Kamu serona anu kolega sir barak Jakarta, tomon jo. Ita serviço se barak, ela mas ita Jakarta. Falta tem Jakarta ni ita latin ita. Jadi refleksão, né? Kuliah independência se takar kuliah independência ita bel hare ma angka ne det, hare ma kawin mana kasihan ne kuliah. Ita hare tina halok ne. Tina maklima nulu halok ne unsa. Sedap tang halok ne serake ita independente ona ka sedap.
da rumah ita ia diskusão kono ia are kono da rumah ita senti moi ita atambua det ita neraca be perdagangan ini ita minus atambua kareta mai tula be sasane mana awi ita luri falsera sesama ni think saya suka tidak ministro ira be uluk mos halo de expo exibição agora mas exibição lá tem itenia economia to ene be ala tem ni prestação saída mas kita na fatin confiança ni atu saya na fatin ministro ira ya un colega hoto ni ami dari rumah kuliah renitil la vela ni sebe renitil buat dia goto renitil buat atmosphere também mana be saya be será koruptor dado primeiro ia be será renitil ini tinggal punya. Jadi lawas dan renitil buat dia pun lah. Entre amis seremos ya buat lagi aku sih ya hut. Lebe dari buat tidak naik kelabelan kota-kota kan. Segundo, awalnya atu kuliah tambah awalnya topik kuliah kona bain NGO. Awalnya tu partida. Oke, aku tinggi share duni informasi bala para itu buatnya parti usi story. História movimento sociedade civil e Timor-Leste ne ya hahu CRS esse mare quando bahira ita quando base de apoio rahum ema barak tung mai depois amlaha será CRS makhahu mas depois tu fale tadep no terceiro hahu ho serviço da nebe que ho caráter caridade amuruk so ho caráter politik ne susah agora advocacia jadi usi caridade pois para desenvolvimento comunidade será serviço para agricultura cooperativa será pokoknya la mete politik no ikut 90 e tal mas depois a minha presença hak ya mas antes de hak nos serius jadi sebenarnya how tu angona terlosnya agora há 30 anos agora né há 30 anos de serviço 30 começa em 85 30 anos mas dalam rumah mas 63 tambah hanu colega siruluk be how carreira agora hutu sir sai hutu NGO hutu next government official barak bahu tu agora ide uluk ide how senti contento sistune mas depois ni mate ne how senti mensal agora latihan agora how continua na fatin agora continua na escola ativista oi mai ne continua na fatin tampa by how mos kaderiza ema andala barak mos sebenarnya turdos ne amos la gosta lorong bot serne panggung dene ami magdumina na fatin ami ne geração tuang turdos ne agora ne how desafio ona jovem sira atu imak tem kuliah imak tem luta dene tem hatu tangono em lima so em que indian juventude sira agora juventude da esperança ok imni hanoi ba luta ne saída tambah luta ne se kuliah dan futuro na sana ya jovem lima ya jovem tem que começar a fiara até memang desafio ida jovem ida 75 ne mak sena fatin domina panggung ida agora ne tau se travamos ami da jovem 90 ne agora mos trava na fatin jovem de 2000 todo ida 2025 sira mak domina na fatin buat ida kuliah libertação pátria ne ita liberta husi regime ditadura sira e tem até historicamente quando o movimento quando Fretilin hahu reorganiza full ni agenda lojang dan será liberta ita husi Indonesia lá ni agenda liberta ita husi português colonialismo português no core povo ni moris husi corrente colonialismo feudalismo mas infelizmente base de buat ita canta pátria ni espírito ne empe na wana então vai canta ni terus ni espírito ne mas espírito ne mas ya pátria mas infelizmente quando vai base kutia nebe ane soan que kuliah ok buat positivo e depois que mamsa nana hari reorganiza fali funo ne buat ida unidade nasional
menemak sai prioridade, mas depois ita sacrifica ita nia agenda política para a libertação do povo. Então, ulu quando vai hira fertiling hau ita ne sini agenda política, claro, lá você liberta rai ne, mas libertamos povo. Libertamos povo. Então, menemak sini atividade principal ulu ne tumba base hanoring será atividade educação ba o povo ne principal tambah liu se educação mas wel fona Roma ba povo. Agora mai NGO e ulu gam de tempo ia 89 ne dalam barak kuliah mai hawatene kolega sir NGO barak mus lagos na kuliah batidane tambah na realidade ini sirabalo pratika hela botini ia ulu ke ia Indonesia tempo kategorisasi ba NGO mas ia betul plat hitam, plat kuning, plat merah. Karena orang Indonesia bahagian eran saya dan kita itu tahun vali. Ni agora itu khusus libertas sampai povo tuan bena. Be itu si lur na fati mentalidade le ulu ini itu liberta povo sa. Itu hari NGO tambah dia buat plat merah ni kan buka wasan bed. Proyek oriented. Nebe atividade da be bat hamitin povo hamitin nação lorong botan sana ini sih lah dong preocupar itu itu nela tamaya amnia be será plano eu sida laporan baduador lah ya es plat merah si MC no kemur si geração tempo Indonesia ni ada plat merah plat ini governo careta NGO plat merah NGO yang pokoknya agora ni tambah semua orang si NGO ni buat itu mungkin banyak hutut tinggal marka kami ya pun jauh kita kritik ada kami usi munisipi mana tambah munisipi mana tambah buku quem kan agora precisa é uma baba kuda desculpa nem mas amni colega nem mas rentil nem mas colega tu jadi agora lah itu lah carnaval dan rentil buat pai rentil masih ya betul nebe awan noi se agora itu sukat se takar sukat 23 anos ita restaura a independência se ita yang to nebe na povo senti libertado, maka sasuka dira maktoya na beyo na povo sente independente. Povo fiar bane força raça e a condição atu ni sobrevive. Itu ne butir ke bele. Toya na beyo na NGO sira serviço odi hameting independência povo ni. Ka NGO sira mo serviço atu cria dependência. Kalau barang kau sempre kuliah NGO ni diferente ho partido político. Se partido político ni precisa imilia massa. Nebe ni bada la rumah ni promete butruma tamu ni akara. Kal sucesso ba NGO ni los cria fal dependência usi povo tem que halo insan ni bela amrik mesa. Ko tempo ni mau amla precisa na mau ni nem mang kitni sucesso. Nem itni sucesso. Se ni na fatin depende ba ita ne aturu kata kita lah sukses semua satu liberta povo. Kita lah sukses satu liberta povo. Nemos ya, mora sida ya. Itu, how particularmente aku le sociedade civil tambah, how sente how dia how serviço 30 anos sociedade civil, how buat para kita halo kolega balo hak suatu para governo, kolega balo hak suatu para governo, kolega balo ini nemos ini serviço só em sala ada ini asa orang kini kuliah kau nampak le foi ainda conforto ni buka det maki mine sente confortável det bai mine rasi le foi selo que me buka det zona aman nebe ka ABS asal bapa senang então ni ita tem que sente itamos lori pecado social tambah ita hal exploração ba homem tambah ita projeto ni ita hal para tambah ita carretam serviço baik niang enquanto povo na fatem cria dependência. Mas bem, ok, harus tambah no tempo limitado, mas hau nem ita labelans para det ia problema serni. Biar kata ni problema ni tia duni. Itu tem precisa duni meio satu kuliah atau fano itu ni kolega sira. Rai dane lawas dia kela de.
Palu ita kuliah kritika itu anda mau be raini susah ini be los olori oni kabung ida hang dala tulu sukat fale emaselo gida atu hang loren dala jelasnya o senti raida ni dia kela bawa dia kela bersihkan how faham video musik ida ini video musik ida kolega dia renitil ni yang mau mene buat salah ni be mak hawa tetanggapi orang ni masa senti lah ladung o serviço assessor e governo serviço lahun ladiking simu salário buat jelas o enjoy o de itu ni ukuane o enjoy mas agora vai mabarak ni misa itu kuliah mabarak ni murus misa nebe haunen buat tidak ni itu precisa kuliah na fating tambah cerita kuliah tu liberta itu povo liberta lait niang itu siri sociedade civil ni liberta lait niang husi dependência badoador husi dependência basera itu tem que atur espírito parceria ne precisa espírito parceria ne tem cair itu completa malo los maya tu ia buat rotang at kuliah segundo terceiro buat seansanen ini fukum ne saida se tu perspectiva estuda direito kai buat tidak conceito ya direito ne inimigo do estado ne se tu kuliah libertação povo kan se itu libertação pátria tá tem inimigo ne kan Indonesia sekali português agora se tu kuliah libertação povo então nós tem que hatenes sema que tem inimigo tu perspectiva legal né inimigo estado né ação crime né criminoso outro né inimigo estado agora itu husu terus toya nebeana husi criminoso serna ya fulan hira ke koto itare isu ira nebe ke buat tidak scam buat tidak be será to relatorio onunian relata dan buat net daetona iha itania será líder nação será se balo compreende português se onde foi termo da que quem coleane né cras casa estado capturado itu sudah disandra itu sudah negara itu sudah disandra kalau bahasa Indonesia kuliahnya inimigo mah agora domina ita tamo sini agora olha tu saya mau foto di sejam sana inclui agora tur ya posição organ soberania né ida nebe maknya ilegal hela mos ni tur hela moela ya ni tur na fatin agora tu estamos sama ema huskele tambah sir capturado tu na jadi tan ita tem que maneira ita tem que meeting itne força atu funo asor inimigo ida estado yang agora ulu quando discussão da libertação povo ya renetil hauda ita pronto kalai tambah ita tene ita consciente kalai abang baru semak selesai inimigo ba itne lutan dan rumah ita rasik selesai inimigo ba tambah hareba hahalo criminoso ne emolore osang sosaita pratika buat korupsi buras ne familiarismo buras itne raine serasa ne nebe agora sansana ita tu lamenta de how ia ideia rumah clearon how so mas aune sidau kwele itu tem que dulu será reforma total reforma política total ia itu tem hati será mak fodalam baida ne primeiro lei partido político itu tem que dulu atau lei partido político tem que mudar liu será competência be será presidente partido ko sekjen ne tem que hasaitia atau controla deputado sini tambah ida nema kude sira aumenta sira altera lei ida nema kude halo sira agora deputado sira nema sira la sente sira anse representante povo sira sente sira anse representante presidente partido nebe ida partido lei partido político ida tem que mudar segundo lei
lei eleitoral. Eleição tem que mudar. Eleição tem que mudar até o insa e o sistema ida nebe mak aberta onde o povo bele será exerce um direito para soberania né. E a constituição de soberania na ature povo ni lima. Mas na prática itala povo la sente nie soberano. Tambah lei ni la foda lampania. Deputado siriana banel la sente a responsabilidade para povo. Tamanay magniya na ba niya at futi decisão ni so sa kareta ba niya tau aumenta osam ba niya sera saúde sera buat sera niya tamanay la sente tamanay ito precisamos duro niya to halo reformos ba lei eleitoral inclui órgão eleitoral siya inclui órgão ito precisa organiza debate serne ato moço duni movimento ato alteração ba lei serne. Agora, ao colher sociedade civil, depois vamos chamar lá e falar, se ita sociedade civil, ita rasik tu precisa hari itnia, mas se ita serviço, ita preocupa itu itnia serviço, ita lá preocupa questão estrutural Estado nia, ita mos lá serviço orientado para libertar povo. Também ita precisamos hal serviço político. La bela NGO serne barak la rumah mos bare, ai mau kuliah ni dia, mau kuliah. Pe, olah kuliah lah. Bukan mau kuliah. Nelo se koleksi NGO barak makasih sorsan. Mano. Ora sabe. Raul quando 94 fila Russi. Indonesia mai. Colega Balu, em momento nem ia recrutamento pegava 2000. Colega Varentil Balu mai. Sirba lama depois sir tem que descobre yang how mobiliza ema atau asina petição hira na bema kredit. Depois sir vai mbau uma serviço do mau. Desculpa, eu tenho tempo na mão, então a mim precisa. Agora ali tu tinang hira na serviço ya saudara. Hetang valida ne. Ai mau kuliah na valida. Ora de emanene. Uluk itu sendiri labrani. Agora itu mesti labrani. How lah tene niat saudara. Nebe how neng kare kita ne itu how para ya ne tambah. Kita precisa dulu ni buka dalang atau muda. Obrigado. Kalau hati pun tidak rohin mau ni dohin sudah sesuatu. Rohin mau ni no hati te kona ba ahiana haula explica kona ba ahiana rohin mau kolian sane. Primeiro au reconhece ahiana na escola se mamo talaran tambah liho se ahiana ni dene maka hati ni ABC 1 2 depois haula hati ni au classe A classe B mela po au kan classe A B la ya au estudo se ahiana ni sa no escola. Ulu kau ni nama la hatana u escola tambah dia Português dan halok lah dia orang beli sekolah lah mesa urus lah dia tambah mau uli sekolah tempo ida ne dia angkata direto pronto aprende ahiana ami sekolah ne makanya ia 74 me ABC sira orgosar pasate siloke ami sekolah ni klub sira caderno to ini minggu tama na bimba no ite 7 de dezembro minggu tama la pizera lah ya caderno ya kerfatin lah yona antana mi usa makahiana hoi farina minggu tiru ame bakua ba ihun rumah ise ia motalaran mi rahenek ami studio rahenek depois akerek sala antau dasati akerek pila pali sira taubu agora ifarina marania hare patuk lolo nebe maka meta na mitau ifarina maran be muti ne odi aprende ABC 1 2 siane patuk lolo muti nan tam tinggi akerek ahiana pa hudi letra sai tambane maka hatene ABC 1 2 to ya iku saudian sane ABC 1 2 sa hatene sada mau bel haltan i tempo na ba Komite Sentral si tahu ya Santa Cruz Dili ema po força ba minema sinora Laurinda sinora dete ema husi rimsiu makana ulatene ido detene husi ema foto movisi o sinora na Pedro Manduku ne bulu Pedro Manduku tambane baratnya ya bebonuk naram Pedroku siram ya Komite Sentral siramaka sekretario peso tate Komite Sentral siramak para por sami ya kaiteho neba tempo neba delegado partido e é uma segurança pelotão de segurança sira como auxiliar de tantão a minha tem na ABC 1 2 sira tao na ami grupo tu escola patin ami escola ABC 1 2 depois a tempo hene panema a maunino kolia au tengi explica hoidane depois somos sira pala karak patene konaba kita karak bina juventude sira sai matene klabele barukten escola matene klabele tour de parosan lahir bukan now antau ni zembro maklabarik mani daun ni sekolah tekarasi sekolah remata bati ambe sedekah
SMA Remata ami hati tan sene patau naram bani sekolah selu au sirag bele tauna patau naram pa bol sudah ulah kuil tambasa au si sekolah ni klasi boti tuan masih bol sudah tu ulah moida klasi kita simbol situ ulah mo antau nya plano sene primeira ura patu kori henek au pam tau si hola buat dia kira mampuni sekolah antau ne continua rau tri henek ko patu nya pam toni hola motorida motor ne luri barodasen sa dia tone dia tinna gora tinggi luri am ni kosa ben rasik patau narani sekolah umpas para hodi ba sekolah tampane magna sa exemplo ida para tudo katak labari joben ita tingo organizar partiso me la pele barten tani inama dit makabukosan ita buka rasik tampane bolsu student nila kuisino toni klasi bot ni poin magbelsimu bot itu aku lihat toni no hina halua mau sila explicar kau brigada barak. Ok, basalia mba orador nanti atu concluir kata renetil ne hametin militância intelectual ni a partidari depois comunga palavra de ordem da unidade nacional ne palavra Estado Unido para além de ne mungkin mos fohela ni highlight ka ni menggaris bawahi bahwa itu Estado ne é capturado ka Sandra sedang di Sandra ne luta fome, os jovens esperança sira vem satu descobre para além de tenemos e buat seluk maka iya né ama kasiannya ni kuliah barak mos kona ban experiência rasik desculpa, antes vai dar mungkin deixamos a sound sernet tem que sustentável para bela garantir no progresso para além de temos ni kuliah kona ba ema balu nebe muris dia kona ni lakerona asa itu dia kala atau dalam bar kita kuliah ita nebe osan laiha ita ba warung ni tasi usuluk hane dolar hira mesa ema osan ni matur hante makselu nessa ita nessa vai nessa kuliah jovem sira agora milenial né sira itmote ni tem que usuluk ni preço ema osan ia ni hanguluk maniselu ama kasiannya kuliah kona ba papel feto ya tempo na ba primeiro maka kolonialista ni hukum nebe promover itu ang kona ba patriarki ne uluk ne feto ne tais dipa lau klot atau level sekolah bon isiramos level la mesa tama mala kompanhia sira hetan feto klosan sira bele estraga hetalan halo assédio sexual agressão sexual basira então idihan partido histórico haturu busira kata hakarak libertação hakarak livre então ni luta ba direito dan então lorinia ba ia luta existencinya ni amos kuliah tu ba jovem ohin loron ni kuliah kona ba lesira ni kuliah kona ba halok moral dari emanian dalabara kita la respeito emanian wen sama ka ema respeito ita ni amos kuliah kona ba ukuna sira ema sira usa carta governo halo serviço mistula fale feto bonita ema selo que larang depois tem que briga nemos kuliah kona ba injustiça social o hira loron bot ita tau jovem ita tau ita ni população sira chef do suco posto sira lori mai be ema bot sira hanya mesa ema kik sira hanya nasi kotak matak det tahunan musendarua ida nema ka mana kasihan ama kasihan lakoi dan ida nela usul buat tebe mak valor tebe mak sira kumunga iya konteks sudah ba dan sumar det persida kolesi rebel hare Manje Luis halamos autocrítica será que itane ukuhan dunia ita independente ya reflexão ba ita depois nia pomos naran tolo ba organisasi sociedade civil li NGO sira maka plat mean plat kinur o plat meta dan balu dan importante donornya simo ita neratorio lancar kita 8.30 5.30 ita bau mana feriados barak liu jadi sekali feriado ponto de tolerância ita lulu malu bafoho
oka balu ba fo de motosuring atau bercerehutu pois mangemos halo kritika banin organisasi rasik renetil nebe mamos renetil nar individu balu halamos korupsão i balu mos to in loro moris dia tau teng na fatin latin na behira ni barani atumus hinto fim do mundo mak ni barani mus Santa Cruz kan ia tasi sai kal na reflexão baita tinan 5 nulu itania declaração unilateral tina ronulu resine ita luta de tatu liberta itenerain hosi ocupação ilegal sira ora fase tinan ronulu resin 5 ne e fase consolidação estado para libertação povo então 2025 né completa 30 anos de vida NGO Nicolai Barak hetano na dia ministros assessor sai comissário sai provedor manze makna fatini ai haneko nebe hafo tempo ba kolea sira tusu perguntas rumah ba orador sira padak foco ba orador sira será los perguntas de reflexão ada hati sumariza kalau dalam mau serlah kerek jadi hafo tempo ba mau sira mana sira cari que perguntas rumah bele hato terminaram depois base tempo agora hafo ba MC atau facilita microfone Dia ka hanya pemoiti sini. Obrigado a oportunidade. Atau sugestão de as perguntas, mas bem essa sugestão de kata hau ni reflexão bal kala ohi furak tebes baita hotu. Saida makita halona no saida maka sida kante de progresso serne. Hau noi sociedade civil, nura sociedade civil estratégia saida maka bele halo odi luta ba combate ba mafioso serne be da dauni pura se terminação ada sawi monje temi liga o UN relatório idane ta senti nura timroi ta moi te tebes ba situação irakne relatório irakne be unu descobre mas bitanya membro parlamento balu musla reconhecidane mala sira contra validane kata lalika fiar relatório irakne anu yang setidaknya tanpa triste botida. Pudia relatori hirakne saya referensia ba ita para pele hidedak refleksanya sarne. Mas benar realidade ita ni ukunain sira, dili membro parlamento sarne be povonya limang aing, povonya ibu no matan tilu sarne, sira rasik maka kontra situação relatori hirakne. Tamane honoin estratégia saída mas sociedade civil sira, dili Mauze, Nuda Direitos Humanos, Mangking, Atulori Esperança Bas, situação fone tabeli criei Timor-Leste. Ao noi sugestão de se bele, mau sira bele halo to Hanoi balu hamutu, ita bele halibur maru sociedade civil sirselo, atuloni uin sahare ba situação de ia 28 novembro nede, tapi ia situação selupus bele halo dane tamba ita hare kata anesang grupo lubu kida nebe maka ia tani governante larang mafioso grupo ia tolo sela sala ia mafioso ia broker ia mos grupo koruptor grupo hirakne anesang moru kari moru botida sema katuba hamono idane tamba siran nene ready nebe meti na baita label kada dala barak musita ita sira na ita kuliah sa kritika itu ang sa inimigo fila fali basira
Podia crítica sugestão nebe ita fo, sai lição basira para o dia a dia. Vai pedala barak lá, ita sai fal inimigo basira. Hauning estratégia sai da makita sus desibir halo para o di luta ba situação siransane. Obrigado. Dek Mama Nope, hauning haunia respeto ba Luis no purati ba ito hotene. Haula husu pergunta, abe hawakarak lansa hamni ideas, depois Mama Itolo o Maracasian bele foto mas de perspectiva. Relativa ho Mangruso ho Manjelus ni intervenção oi hau captura Irfan Sabi Balu ida mak tikule kono ba unidade nasional ita tene unidade nasional mas asbat fo ne ulu keras ya konteks agora ita moderniza liutan unidade nasional ia divergência nela demokrasia turismo e tem que ir nedo madehan demokrasia a divergência nem porque kusoi agora ita sekule fila fale kono ba unidade nasional ia divergência nela história passada hanorin baita kata ulo partido sir ya Fratelli UDT Apodete etc e a divergência e hanorin hane samba futuro morleste mesmo mas depois de reorganizar fono a moça foi falando de forma unidade nacional que bele retan duni essência ida pode acumular a divergência todo pode luta para objetivo dele nem para objetivo independência para objetivo libertação da pátria. Agora, para falar objetivo fogo, objetivo libertação do povo, bele kalai ita copia ita história. Ita precisa buka teoria naru que era isso. Ita copia falar ita história nebe makalo teona. Ita halo reflexão, no ita dinamiza to estratégia fogo. Ba modelo dele. Por exemplo, ia período rua katolo molok eleição antecipada, ita conhece ia Pacto Unidade Nacional. Banghira eleição remata serba asina Pacto Unidade Nasional. Mas bem momento ni triste tambah Pacto Unidade Nasional momento ni hanesan slogan de. Se ita consistente Pacto Unidade Nasional ita berkuliah e patruma nebe assunto nasional tem que terminar ang keras. Por exemplo, assunto hanesan ohin ia broker internasional ka kriminalisasi crime internasional sira. Pa assunto sira nasane ita hoto tem que muito partido todo, líderes todo líderes componentes todo tem que amoto. Não nem tem que queda se a Pacto Unidade Nacional. Aturne se deputado se lá consegue na fatin subordinado para ini asal no presidente do partido e a momento se lança se pela Coreia. Bangira tu como interesse nacional. Interesse que votri nini interesse. Ka interesse partido ni. E deselo quando ba nacionalismo e patriotismo. Tempo agora geração Z ninia la osona bahau ni perspektiva la osona tempat tulis rismat nganesan ulu kalau la nganesan então pensai tebele halo definição rumah ba itinia sentido de nacionalismo turhau ni ideas sentido nacionalismo habele coloca nganesan se hau nudar estudante kari hau nia nacionalismo hau ting estudar dia la ya la seluta hau ting estudar dia se hau nudar di rasa kari hau tem que ukun hodia não label hal korupsi. Dia luar. Bem, obrigado para o tempo. Agradeço a vez. Udah lagi. Tanya polisi muda natau hau usu mau si hobi tapi dia apa dia awal lah. Itu naik kadang karera ini deknya. Malah sih dapat karera balara. Kurang sobre kita. Ada sekalan kan pemegang kannya tas dulu kan telaran
Udah estragar aí. Ai, desculpa, betul. Konfirmasi sekali mau sira parsia baru nebe maka telepon ya lagi. Awalnya mau sira bele tamu film media sana lara. Itu di situasi kondisi klima tahu berjadi itu ini diskusinya. Awalnya ini tanya sa ia lah awalnya Tamannya maka bumi dia tidak pada mau sirah atau bela belar no mungkin telepon dikenal. Ini biasa ini nafati tanglo ke ba mau sirah atau kalau komentar rumah atau intervensi rumah di gawe pergunta rumah dia makan rasam ko koridor itu kerja tahu foto ko ba nafati kita bocil. Tadi mau sih kalau saya lihat alfabet tamu berdiri sebagai bukti jenis. Sebagai muda, seperti layar tadi semasa tadi kau berapa kemudian. Udah barang, poin udah diskusi untuk lorong ini terkini terkini sebagai awal atau pasang baru udah selesai. Maybe antes ko eleva essa mãe sai na mão de Golia, para jovem da Uru, sira agora não tem jovem, sei lá, agora é todas. Experiência sai na agora para a turma, né, referência para o mercado. E dois clientes eu tô aqui ainda, agora nos passamos aqui, a minha, aqui ainda, lori caso para o Bahia, a Santa Cruz, como raça mornos em novembro. E na novembro vamos
Hapa kita ini baga koridor yang ada di lorong, atau kita bosan di lorong, kita bela masyarakat di lorong. Situasi saya kalau kayak gila dulu sudah di depresi, kayak gila acontece música sendiri, kayak gila kita beri bandera Palestina ini yang masuk solidaritas internasional. Si Ramos boleh mana bakura itu dengan bola ini dan so program apa itu nak hati mau dibuat di mekanisme. Tamanya apa itu problem ini. Saya mau mengikuti kuliah dari Star Wars dan Star Popular. Star Wars tamu apa aliansi sudah ada mais pertali. Agora ulun Unigoro yang ada konta dia lupa balikan sampul. Maybe orang boleh kuliah. Preventif ada seorang muda kata preventif mus kontribui banget. Preventif depor, preventif. Ada seorang preventif depor, lainnya subjektif tidak ya kontes itu tak balikan sampul. Saya tak kira ni tak ada kata kau sangat mahal duta, mari mahal duta, sosial dengan mahal duta. Kalau mereka bersampul, bersampul yang tidak kolektivis mungkin duta. Laos individu dan laos individu yang akan dia. Karena orang ini koridor fraksi ambiental mas ya duta mobil sekarangnya koridor kawan koridor ini. Dan saya mengasih dia. Ilmu generasi lalu mereka konsum prinsip duta pada patria, no di bangsa povo mos koridor saya traidor pada bangsa povo. Karena maka akan ada tingkatan. Saya maka mais importante kita tahu bahwa ada sebenarnya dulu dia kini langsung título do que langsung parte, né? Moto ele deve maka forte deles. Agora kita sistem dari khusus kita tuh atur dulu dari parte jadi. Saya tidak bisa. Saya maka dari kita tahu dia mau sekali jasa kita deve kritiku banyak bersambung dari. Orang ignoransi lebaran, problema sebaran, tambah emang apa mereka dulu interesan. Tidak ada problema struktural, dan ada problema yang ada dalam musuh kusi lalehan, yang ada dalam istilah. Mereka tidak ada struktural. Emang organisasi. Saya kita ada organisasi. Urut yang kita libatkan patria, libatkan problem yang mau pasang, tak boleh organisasi. Saya kita boleh berhati dalam datang atau organisasi. Kalau konquista Victoria dari organisasi patria, organisasi problem yang datang. Amin dan biarlah. Oke, sebentar. Yang tidak tahu di kursus horor sekarang. Mana? Nanti deh. Sorry, nanya mau ikan resah dan kuis. Kasihan dia itu permintaan saya. Kasihan. Dia. Pulau juga itu. Ahora con explicação sobre a demografia, estamos tirando de novo como a proclamação da independência da Guiné. Então se vive a sociedade civil, então se preocupa deles, também se dá para quando romantia aqui da negociação compromisso com a liberação do povo, como para se morrer aqui a mungkin dia ada satu mana dia pergunta saya strategi que será que te confiar de pakai kusira jadi maka naik tidak diberi kontrol sila jadi tadi usai dan usaha masih katanya pak mereka kita dapat dikritik saya mau persidangan será kita jadi berkati dari itu kita harus buat sih bahkan kalau terjadi tambah terus munasab ini seperti beli kalau tarik partido betul partido itu bien había pregunta ida urung de sakne primero había pregunta de sebuah ocasión Abu Sudel
tambah sama orang paten dalam no siro ko anteles baru terane to baru mate i baru debe makase goris heda dia on no include no ikare kata kapasian de resistencia sena hati hambre ko ba poder libertação inun hane sa momento kadete kata libertação ba patrene ita libertação os povos de Sierra no digamos também kata libertação ba patrene se já kata no ida selo hatare kata depois ita bolon ita fetonia Iha passado, feito bola por desfame de bebê claro, iha break essa humana. Mas luta feita né? Iha independência não considera estabelecida, é uma considera feita de luta nessa complementar. Lá os luta de bebê mas essa humana para libertação de total. Então, iha discurso de global batonia. Vimos até que cada coisa ita boleh libertação para kita nem feita de mundo, né? Mudar independência de negara completa. Nesse aí não vai pular muito. Mas a líder se não vai morrer logo depois, será algum negra muito feito a minha linha e a tempo saída me também deixaram. Porque eu não vou todo milho manesia. Depois eu gostar do negra feito se não luta, na parte considera feito a nessa Nunca nem novos pertences de feto, mas que tratei de tratar feto me minha razão, minha razão não tem minha razão problema de meu marido, minha razão de origem de meu marido. Na dessa salva, mas decida a tu na fase continua segunda, mas ele nem não salva, nem tampa e harei tratar também independência, também libertação, povo na pátria nem na feto oferece mas mais la teve importância para você. Hari essa roja muito boa parte. Maria tapo. Sira mate hasol ovo. Antes de ovo, primeiro se agarra violação. Violação deve obrigatório como hasol sira. Violação sexual hasol sira. Sapoi me kata ovo ne dulu. Me pereta ne mala porta ne. No processo me kata. Dalam rumah mesti hari kata depois de independência ne. Itulah hari Estado ni tahu prioridade bodi hari movimento fetus gradian atau dignifikan etik kalau parte bahan yang bukan berdasar nasional hanya lagi yang itu biarlah. Agora acontece coisas que eu apoio na minha perguntas, né? Primeiro apoio na minha escola hoje. E tempo do que minha nene, setelah candidato kawasan, juga 10 tentang candidato. Setelah candidato tidak tidak rumah benar pakai mana maka setiap mingguan, saya bertanya di sekarang, saya ditanya itu sudah kawasan kota, ikut kota di semua pemilihan pengaman. Apaan kita sekolah lainnya, baru kita sibuk kantor lainnya, masih ada punai saya petugas dunia, makin walau kita makin sama sekolah sudah kita di sekolah ini lainnya. Kita makin kamu sudah pakai lain makin kalau, amalnya mak, kau ya, udah kontak kau yang makin sudah kembali musuh, poliberan pakai itu makin jauh di pemerintah pemuda kita sedang sama. Saya namanya makin, mana di rumah kita mesti di rumah zaman maka mana muskara kita di mana ini. Sila tawar mana kita
Kuarmado wa desa madu ke toira tujuyo mane ko ini. Ya jadi cara harus ibu sudah ke asis mana itu paling tema katus mai so aku mana minta rapat kamu. Tapi kita tidak ada itu di sisi kamu dengan sama. Ini kita boleh mau sekolah yang opini kita barat, ibu sekali kalau mati untuk nasi. Antara opini kita barat mati ni, paling tangan remeh, paling menimbulkan harus kita. Baik opini kita siapa opini ni kita tu memang harus ibu kumana bersama orang ni. Depende di bidang teritorial. Depende buat tidak baik. Kita boleh combat hal yang buruk poligamia prosesal buat tadi kalau kita lakukan usaha seterus naik kakak turunan dari sana dan kita malu pemain sirap sana itu terus kami masih sampai sirap apa kalau sana barat sirap itu sana siapa sirap apa saja yang harus dilakukan mati kita tahu aku boleh dapur dan kalau itu mana kalau pengumuman ini diskusi sudah dapat dilakukan tidak ada kalau dapat itu oke bisa dilakukan. Oke, mungkin kita harus pakai polisi asal kita harus disiplinkan pakai itu respeto malu komunitas itu termasuk itu kita akhirnya harus mencari nama orang tua sehingga makan tidak kamu itu tapi begitu important ya. Lalu kita nyana sekilas berani dan kita yang mana masalah kerja dalam rumah kita kuliah kota malu aku juga tidak mampu di kosan dahulu mampu aku sih dalam maupun di hal. Emang pokoknya jalan kalau di kosan itu mana atau isi osen yang pulih. Antara konserting provokatif depende makanya. De comparte politicamente membayar kita yang lain bisa dengan periode yang lain orang kabar. Agar untuk sesama kita tergerak servisi buka panditanya tidak ada satu nego juga pengelola dan segala servisi. Lalu kita akan mesti dimakan lagi. Karena kita mesti masih itu. Antara kalau kita sekolah itu kita mula. Antara kita nama ikut kita sorban, nama nanti kita batas. Nama desa kita komportamen dunia kita tetap ikut nosanya. Mana itu korban jadi sena makan baik. Tapi mana jelaskan di luar sana lain kata baik. Animal sama jalan muli, animal ini bapak animal ini dan kita memang kayak seperti jenis kita malu. Kalau disiplin tidak boleh, aku boleh malas kita itu tidak boleh memang. Kalau malas kita tidak naik kita nanti, terus maka bisa dibilang kita. Dan angka misalnya seperti kita berangkat teruskan, masih bukan itu lalu kita satu. Antara orang Cina hal itu menulis kita sampai kemudian. Tidak ada makan tentang sebuah bahasa itu yang hal. Depois saya dapat sebenarnya makai musik dalam mulut tulisan kita mesti berani kontrol. Itu makan kita yang dalam ini. Ada itu perasaan yang orang kopi mungkin di bahari. Tahu apa sih yang lupa pasti terbuka yang anak itu dengan orang sosial orang banyak pun sebab sih. Jadi mungkin yang kita lihat kalau masih pilihnya makanya. Oke mungkin yang kita mana masa kalau pilih dari imam kali ini sih foto sih sore atau pikiran mesti ini pilih teman apa pikiran pilih sana dia makan diri dan makan tulis ini seluruh. Ini kita yang utama nama kita ni. Kita berlawan di kesan boleh kita susah pilih mana sih lah. Dalam kesan boleh kita yang surat kata dari kata dulu bahwa problem mana komisi dan simulasi kita harus bersama dan bersama. Jadi kita tentu organisasi berbuat. Oke mungkin macam simulasi kita sudah misalnya dari itu dengan tuan. Oke mungkin harus buat tadi harus dilihat kita. Terus di mana oke tetapi oke mungkin harus tadi. Lah kita lah sekali kita. Agar ada musir nanti lo sedekah. Hasil dengan musir. Jadi kalau nanti kalau ni kita berenang nanti kita ada mesti bijune aku mana sana tanah mana sana. Oke so tadi yang itu sana sana itu sekarang kalau sana biar kita naik kita pun berani. Depois kita peto ni kita peto kan movimento yang posa yang tutup posa harus berani. Posa sama punya pasal ini sama orang korek lagi. Antara mati dan kawan terus. Ini ada tenan peto lagi sekali. Antara mana kok kita kos kelaran di sini. Tidak ada betul seorang yang dapat diganti rumah kita tahu. Mana siapa firman asal tidak. Tidak ada tidak kami terima minta tidak makin mengistahakan diri di dalam konteks itu. Jadi maka uti satu tiada note ni, kami naik note itu adalah berdasar dari timur itu menjadi jadi ampuan untuk helai dan kuman, kami naik note helai di sini. Berdasar masih makanan.
la rete la cara mai estratégico é o que chama o mais é uma série de soluções com sanidade mas uma timura o melhor cara lá na fila movimento está mais estratégico vamos mais serviço serve para hal yang kita sila dila no kita boleh jauh pun ke mana saja satu adalah saya dilakukan sela adalah sela dilakukan tamanya orang pula sela itu kita boleh berbeda orang pula sela itu sudah pasti bisa orang dia pada ketika mampu pulang waktu tadi dia masih beda ni pun dia sela tadi pulang kali saya tak boleh pulang dulu mungkin nak punya ni Nebe, openi che ho preso da te nella relativo oggi ti hanno tutti ma non sarà mai vedere. E poi se ancora tanto carta come te qui, saremo più per la roba per così. Allora ripeto si la sopra che lo stesso così da poi non va sopra il video. Anche organizzati da una età da qualcuno e la parte avanti da quella. Anche se tu sta nel gioco per la sua tutela di tutto quanto. Però che ti tu mani e appunto molto e con la città che lo sta tu mani. Saya nak ketemu saya sadar malu kita di sadaran dulu kita dalam sesuatu. Ada sana boleh mana kalau publikan satu lembaga yang disorot ke sibuk global di temai apa tu lembaga yang mana yang ada jamu. Mana ada satu nama lupa bernaik pada. Kau mencoba coba petroman pakai kerana untuk orang tampar ada mungkin terbunuh lolos lagi berseragam untuk Angka kuda reservat naik turun banyak kunci jenis proses biasa dengan proses itu kita presiden promosi presiden lansia presiden mana foto ini kami tahu pada terus pakai kita bukan kami bila harus kita pada baris seberat tahu pada foto tadi siapa foto pada sudah foto di sini raya sudah foto kita dengan foto karena kami tak bisa tetap begitu terpada rapat itu esok kita Agar pustaka sa kamay na halima. Tayo gagawang na nakamang makas. Tayo po na may sekolah makas. Lori may dia lori ketawaran kamay makas. Naman ay mana sila. Kita untuk tunya dito. Ang pagpili ang Thailand. Ang lori timor ni dito. Kung hindi pasok na sa Thailand. Ang lori timor tomat na. Lori ketawaran sa mga matang kita sa timor ni dito. Ang pagpili Thailand mo na kasi ito pasok na. Kita boleh kita mengelak dalam sama kepada kita tak. Anak kita kan partai, makmur dah kuliah. Kami partai dah kuliah bukan, kita tahu mana apa mahu bukan. Antara memang seperti mana, memang sudah foto, apa cuma pun orang lain dia buat ini, orang sudah bukan, buat itu bukan. Memang kita tinggi bandingan. Ada sama ni saya pada satu kota di Maras, tapi kita tadi memang malu kalau buat sekolah itu tidak mungkin orang. Dan yang itu berani makasih sekali. Puluh berani minta makasih naron, berani minta pada ibadah satunya, ibadah jalan, ibadah jalan, ibadah mulut tolong panggil koordinator. Jadi makasih kita turun, salam masuk di sahabat, los masuk di situ pada boleh sama boleh pada. Aku lepas sama jalan terang kalau boleh aja. Oke, Brigada Barat, terima kasih sudah datang. Lalu sudah sampai tertulis nanti kira satu. Ya, sudah apa mungkin sudah. Seorang apa mungkin lah, terima kasih ni. Apa mungkin lah. Strategi buat tabari. Sudah. Ini aku lihat orang historia. Dari beberapa mata translasi, kalau ini masih ekstensif, ini berbeda. Ama kasihan sudah dia kalau sudah ada. Kita sih itu mau kurang bubarkan kita si base kurang pun apa diurut di BK yang harus memang konsistensi kalau masih direksinya. Ini realidad ini kesamaan sangat importante para que ellos peleen al examen como conciencia. Mas é importante nós, primeiro, salvar o secretário geral.
práticas sexuales machistas. Também a nessa itate tiene las propiedades de los unión, los compañeros de línea, los propiedades como que cristaliza valores ácidos considerado como que então valor kita tem que repetir princípios valores e digo minhas geração tem que agora não quer hoje nem tá uma colher espontânea ou ocidental da boca ou que minha geração de esperança aku sirah aku kalau sirahnya misalnya sirah sorry sampai continua repetidamente para mawane rumah compañero rumah de ver que foto lo de línea la 41 kalau prinsip sobre misalnya niat examina ni ensine se continua encaixa y envoltura religión ni hace até kita sebenarnya presente ini, nebe punya sebenarnya, kalau ada, kalau kami diskussion deh suri, kalau zoe sila tahu apa yang dia, mau berhenti deh, lahal buat dia supi, buat nanti, ali kami nafati tambah emang balon urut buat dia berhenti lah orang lahal ini, oke bahas dia ali, so kita lah, mas abang bayo kita buat hat so emang renting rumah awal nih ada musuh banyak kita buat renting sama kau konfrontan sirah com valores até que sirah kita tambah nih lalu buat dia purakan sama terminal rentingnya harus realmente besar absen mereka kalau hasilnya tahu cuma penyelam itu nyesal. Yang pergunta kalau bahasa kita boleh hal, anesa sociedade civil atau ada situasi. Kalau entende sociedade civil lalu anesa entidade ambiente dinamico ne veniamo mai a te partir político ne ve la envolve al Estado al parte della società civile ma all'interno ne ve al negocio ni in quanto al negocio ni al parte samba buat società civile ma pure ya triángulo del Estado, mercado y sociedad civil. Yang parte del mercado, mas de asociações dos empresários, al parte da sociedade civil. Será uma vida penal. Agora, o exemplo todo é que o parte principal da componente principal, componente importante da sociedade civil. Quando eu estou a advocacia, serviço à advocacia. En el servicio de educación a la casa. Muy bien, y entonces hoy tenemos la envolve el partido, eleva a un particular, también la legislación habla de sociedad civil, en buena crisis de la italiana. Cuando tú tienes política en instalación, es importante a tu kalau menceritakan bahwa yang pelatih DPK yang mekanisme apropriado para ver a decisão politicamente sama DPK di mereka. Kawan ini tidak ada yang komentar, tidak ada. Dia situação yang
Kita pilih diskusi, kita diskusikan di sana, masih kita pilih masalah risiko politik kita pakai. Tambah poin oleh awal di bawah kata, isu sebenarnya dia efek murid stadium yang murid sosial ini, hal yang pasti sebenarnya dalam barang ini pasti politik sosial membeli asis. Awal, kita kalau kita posisi belajar di masa Tinan ruang presiden lima partido sih polisi mengatur yang bawa kumpul masih ada yang sabarnya. Jadi maka sudah datang atau orang mau kemudian desde ini yang bersama. Le partido politik negara, le forum pilpodnya, partido. Rakyat ini namanya Republika Demokratika dan Timor Leste. Ya partido yang regla demokratis beda jenis y tribunal de naciones ya RDL atau juiz matandero saya tidak masalah lei você kita mau respeito quando a Assembleia Constituinte harus di serviço para mulai negosiação sociedade civil ao grupo de trabalho sociedade civil da Constituição, né? E depois tinha lá o cidadão de Assembly Watch, né? O que Assembly Watch né? O cidadão tinha. Mina era o senhor né para Assembly Watch. Agora kita tem que harus ada watch. Lá muda tudo né harus watch barang-barang. Kita dalam rumah tem harus budget watch. Prada Watch, Amakasian dan Hidrometan Watch, Cyber Watch, sebenarnya watch. Bahwa sebelum diosan dia mau itu memang saya. Tetapi sebenarnya lapor di Wisata di lapor. Ini lalu saya sebenarnya dia mengenal proposal. Estado negociando, minha consulta aí nos milhões, Estado então, possa bem sobre o entorno não sei estar. Neve, algumas soluções que tem hoje já, mas está pouco. Também solução única mas já, dalam part, kita resultado anda seharusnya neve, mas neve partai politik, pak kesirahan, kita TPP. Kita começa no balão. Parlamento é quando kita TPP sirani semua. Kita sana sirani, waktu kemalu kita yang misalnya parti day, kabone, wrong man on the wrong place, right man on the same place dan lain. Mas dia kuasa green day tadi kabaya, neba. Buat siran sana, how kita buat siran dia RT atau ATT, how kasara kita tidak. Awal saja, kalau ada cara maksudnya lalu lagi, kalau merai, yang mana awal sudah, awal tu dia diri kata ini buat dia sukses. Bahasa malu ya Santa Cruz ni dia awal boto, dia boleh sukses. Jadi efek dia kita kalau hampir sila, sende, dia sudah foto. Ni kita tu semua, dari kabar harusnya dengan APD mas confronta minimal né ou hal manusia berubah, manusia politik, manusia minister, etc. Ibu sudah orang kita kuliah dari problema peraturan yang bagus juga. Kalau kuliah sendiri dia konteks masalah rumah, sampai ya eventos comemorativos. Kita telah membawa pasal kita memang kalau musuh sensibilidade musuh malukan oleh materi. Tapi memang kelar tadi espaço como seria com quem que sai. Obrigado. Firmai Jose será
About Mario preguntasse allora perspettiva legale a risposta alla strategia di combate mafioso. Se noi abbiamo il contesto tutto va diversamente padre inimigo ma creditoso riferiva a halo la arriva a negoziare arriva a halo tanto nacional como internacional, de que ya no hay nada. Arriba halo. Y el Código Penal será clasifica autor, y autor, y coautor, y instigador, no cúmplice. Ahora, y tal vez halo como acontece, halo como debemos organizar, estraga bens públicos. Corrupção não estraga bens públicos. Maka tem que a coragem para combater. Agora, primeiro, fumo azul, a halang sene, procurador, primeiro. Mas agora tem, todo yang mesmo por todo sene, é uma norma agora nós estamos criando gás nacional fraco, procurador ocidental é mais da bebê para a integridade, nem desafio da cena, cara luta nós estamos a abrir que vai fazer, e tem que falar e tem órgãos de bebê, e a competência vai tem que funciona hoy haciendo la reforma ley partido político, ley electoral, será ley órgano electoral, tem que mudar. Também estamos situação se temos também e a Constituição está prevê quantia, e a Constituição está de soberania e a povo de Lima. Mas na prática, o povo está sendo soberano. É verdade que órgão soberano, não tem soberano, tem algo por minha cara. Algo por minha cara. E partido por minha cara. Lá com sentido de será povo mudar soberano. Então, a situação é a Constituição. Estava ali eleitoral, estava ali partido político. Deve fazer, a resposta vai fazer. Hari partido político, mas kalau muda dari partido político hari saya kalau omak saya ini kalau yang kedua, tapi saya maksudnya negara itu muda. Kita tulis sistem, kita harus tulis emang. Kita tulis sistem. Tapi emang kan sehari hari tadi mereka yang harus kita bahas hubungan karir mana. Tapi bukan sistem. Tapi sistemnya akan tem que assegurar a nível ano por exemplo tem que Hanoi dessa vez nós nunca vai ter quer dizer Hanoi yang buat hijrah dia adalah sebenarnya agora fenomena agora né situação agora que tem política kita halai obvia situação de levar di Indonesia. Di Indonesia Soeharto ini consegue halo, um cliente também usa estratégia hegemonia política. Dia controla parlamento, dia controla tribunal. Agora estamos nessa tribunal agora tem. Kita e a órgão soberano devemos que nós temos que defender interesse, defende soberania povo no parlamento. Mas com a alteração lei partido político muda competência controle deputado partido
Maka deputado sebenarnya sangat layak jadi responsable dari Pak itu. Depositasi Amerika kita sejauh ini dah orang saya tribunal. Sempre sai, Tribunal das Contas sempre pronuncia corrupção e projeto bobot. Vamos para agora tem que hal mudança tem que para depois agora la veria una relatori con la também agora muda lei tahu yang main dan memang masalah kompetitif. How can you também? Karena ia lemos se para metido. Ini se dalam ya am ini tiraran. Ini se tahu memang kompetitif. Nah ini memang Indonesia, hegemoni ini mengubah ya tambah krisis ekonomi, depois people power. Agora pergunta saya itu depois de people power ini. Povo ele sente meio força para soberania aí. Esperando se foi bom itu maka tidak mau. Emang Indonesia itu não demonstração boa. Emang movimento emang demonstração inaman sila yang banyak orang yang organiza malu o apoio logístico. Agora entender foi a hora que falamos do todo. Escola depois é mais recrutamento político e recrutamento baseado para ver ir lá ver botas de nós. Também di partido político não hal recrutamento político ini mas é lá ver botas de Kamarnya bukan saya ministro dia boleh usahakan apa yang tadi dimeresi tidak respon respeto kan? Harus diskusi kan? Kalau respeto yang harus kontrak layak patut itu kan? Kalau respeto tambah, tapi saya ministro ni, dia harus leader. Kalau saya ministro politik usahakan, terus kutu ada yang berbuat saya mana kasihan dia harus respeto orang saya. Jadi situação aqui na mesa, situação que acontece em Guilherme Brito. Agora você teria estratégia organizada, teria uma estratégia organizada também de para people power, tanto certo. E daí o problema é meus aspectos de perspectiva histórica. E Timor, né? Mori se regime ditadura yang opposite batendo na área. Ele não é um problema, itu cultura demokrasia dan ia bibang kebeke na compra itu. Quase 30-40 hukum regime ditadura. Foi mono em 74, 75 itu pun kali ya regime ditadura Soeharto. Jadi claro, o impacto baik dari kultura politik, kultura demokrasi Rusia. Karena orang kita ia tendensi tak bahkan rezeki ditadura. Agora kan kami masih dalam debate berkona apa dengan revisão konstitusional. Konstitusi kita ini konstitusi yang lebih demokratik. Ini pengetahuan baik. Konstitusi presidensial, militansi. Jadi dia begini. Dan kita sudah bibang lebih nakto aprende moris o politika demokrasi. Kita respeita diversidade ini lain. Kita punya unidade nasional itu utama di partido. Tama no que. Diversidade ini lain. Ia partido lá na semua diversidade lain. Ia com uniformidade. Nem a pura partido itu sebelas dua belas itu. Partido sebelas dua belas itu, nanti partido sebelas dua belas mendapat nomornya 11%, 12%. Nesa deh. Dia bisa lupa lah. Nesa deh. Sama ni makau desafio, jadi bom tem que juntar tudo política e diferente. Tem que tomar conta de muita diversidade. Nós se for unidade nacional, tem que uniformidade. Tapi unidade nacional ini eu conceito também completamente malu, respeita diversidade. Itu ya história. Agora vamos ver história
kita ya histori aku kurang buat dia dulu. Diversidade, será na exercência de diversidade. 76, 77 conflito de Abu Dhabi ou Corte Central do Cliente. Tapi itu tinggi coragem, aprende. Ok, também kita respeita, kira mas bahwa ini kita tinggi mais bom, kita tidak memiliki patriotismo. Não usa agora o bloco faz eles matam uma pessoa, ou você quer se se matou, e tem polícia. Mas não, tem que amor aqui, mano. Patriotismo foi precisa. Patriotismo foi patriotismo não contra a corrupção, patriotismo foi patriotismo não contra o familiarismo, contra Lorena, buat dia masalahnya ba mundo. Agora por parte de vamos falar parte eu amante de futebol, vamos domingo agora não vai outro não se curioso também ganho de futebol mafioso ne ya futebol não sei se vai ser de tipo coisa vai ser de oi ele também curioso eu baru alir ke quando va ação do movimento de solidariedade solidariedade agora até virtual é você conta também Basira é importante que eles não promove reino mafioso agora imagine polêmica quando vai sempre depende daquele mafioso é uma relação de agora é relator de fato na loja eu contra a ação solidariedade. Mas eu não compreendo, mas ele uniu botar até. Ainda nem domina. Mas agora, mora se trai de isso, né? Só que ele é bom que inclui com fruto. Nós temos com fruto. Confortável. Porque só na amam dele. Agora kita imagina, urut tempo resistência, urut tempo português urut é uma sarjana nem da postura holística dele. Agora ele buka ibu imareta agora situação de agora é uma doutor sabe suragi. Para nós, mas agora tu ainda me sira atu promove no defende buat defender. Kamu buka zona aman, kamu juga buat confortável dele. Ele mais alto, simples. Cidadão patriota. Ele tem que ter coragem para pedir a nós, ele tem que ter coragem para pedir a ser lá é coragem para escolher a cultura de bem maka nós, maka kita cúmplice. Mas misalkan dia turut serta ia asam criminoso saja. Devemos cuidar inimigo ba Estado. Obrigado. Firmai kita ni diskusi forum mundial, ama kasihan di bangsa. Kuih tengah, lepas bagi kongres mundial. Sampai ini sudah dibuat oleh dari setahun sosial. Então, for tempo mundial kita turun lah. Harus pertama tanggal konsistensi awas anterior. Primeiro, eu quero apreciar o ordenamento a reunião da Federação de Leia, e segundo, a fateta dedicada. O problema sabe nem a leadership, né? Política, o will, se a geração tua, a geração com, se está a abordagem de dia, é uma cultura preparada para vida. Estamos dentro de oportunidade. Se você fez agora, seleção naturalmente tem que acontecer, tem que ir o líder e viver, e o voto e reflete nos processos de fogo
mesmo com o senhor Mongeiro Monqui, ou mana kasih yang ada di mana. Hal ko conclusão ida kata. Conceito ida de revolução comunitária. Bal líder de democracia, a força do processo democrático ida de democracia. Dia saya desa carisma form, líder carisma form. Di memang sila la fobia buat di memang líder sih agora hal tahu. Buat CNBA, tem que apoiar dia, por isso aí vou trabalhar mota para poder buat form. Então, visão estadista é importante. E da falta de conceito de visão estadista. E da geração combar, ao dia governo, pelo menos é uma ideia que até de lá no pronto a tudo surgir com a ira para decisão como a luz e cada resignação prepara. Há um problema, né? Está na dignidade cada figura ou líder dele. Da maneira que how to concluir? Será que Timor-Leste é nesse modo? Sei lá, modo. Ida sebagai líder feito ida, líder mana ida, se responde autenticidade para preocupação de mesma coisa de com a reforma, na harmonização do que é mesmo. Agora, mais se se, mais se ida servir, ou servir ali. Bela kali ada desafio. Agora, a correr partido, temos opção ida, ou adotar e a força boa partido de Daniel, tanto para Partini, tanto para CNRT, ou para partido social, ou dia para ser independente, mas ao sugerir, a lida para boa que das, a você de suco. Administração município Sira, depois para promover dia cristão pela presidência. Mas bem, seleção natural é que acontece. Agora, aqui concluirei, a advocacia de tema corre ao discurso ela senhor diretor executivo Fontinha concorra plenamente para então para debate ainda quando a revisão da lei toda de mesma coisa José Luiz propõe e também a colaboração com o professor para depois bolo na sumber de dia que colega Sira de Bema lá os expertos mas Sira preferência Sira capacidade a poder fazer dia para depois kita apresenta proposta concreta. Se kalau revisão artigo ainda deveria sair da net e também a proposta concreta. Né primeiro, segundo, hal não é e a Timor tem sindicato ainda ministério ou pelo menos o órgão soberano abre. Tapa kita luta geral demais. Agora yang Rai Barat, sira sindicato, por exemplo, em saúde nesse sindicato saúde maka bogo tu vai levar, ane sampani ainda cari ba bogo tu levar, para foto nem fruto, para foto nem be, para bem ainda los. E a educação nesse sindicato a educação mabado, e o setor judiciário ainda temática toda, por exemplo, a sindicato advogado sindicato juiz sindicato nebe hawani tahami to sebele tahal spesializa buatnya aku concordo com maidolo mana kasih votes grupos how ya Conselho Nacional e tahari buat di Parlamento votes em colaboração com o Garantir com o Ciracelo mas kita consegue. Então, kita não toca bahwa a advocacia para estabelecer sindicato. E os lima que também
Hau ini kita yang kontak mau. Kata kita sebenarnya komitmen kita tem conta para depois o Satan tua banyak Mesir nebe lá espírito patriótico lá princípio patriotismo nebe forte nacionalismo nebe forte o sir nebe lá sala mana sir lá beli a festa kita quer kate belega lá kita nita konenge agenda hidup tege ya how agenda rasi mungkin agenda rasik, mau jaya agenda rasik, itu hubungannya agenda rasik mau inu o reducir itu rasik, mas bem itu o objetivo dele, pode assegurar Timor-Leste ela bela sai país bankrota, Timor-Leste tem sai país da nível, orgulho para itu geração para geração, sai país da nível, Laos legasi para iha dinastia. Agora, dinastia ini berbuat bela maiusi razão biológica DNA família rasi belemos masuk di maka força elite sira preparativa kalau tidak memang kalau revolusi tidak ne kalau sen kalau catatan barak kata itu temelusa itu bela Fatim betul mas atau Roma itu bela Rusia Voltaire Fatim masih tersebut oleh Roma tidak terteteh Republika Demokratika Timor-Leste. Obrigado, Pak. Oke, kita mau nanti buat kuliah di sini sama jalan ketua. Kau berikan barang Pak untuk dengan sama. Mungkin kalau boleh hal utama buat kita orang narasi. Urusan para kaya kata ia perlu menjadi betul kehidupan para sistem. Kemudian sistema termula maka kita coloca yang manusia. Sistema termula kita dapat kita berkala forte, mas remuncia masih untuk durante senilainya. Gesto da revolução júnior de continua de posição do criminal e moral político e continua sobrevive com justiça dentro da segurança. Então, enquanto voto, passa ali uma vez de sucesso. Ya, obrigado para